ngifisa ukudlulisa amazwi okubonga kakhulukazi umnyango wamaciko wezemidlalo namasiko ubuciko namasiko ubaba ukhawula uGabisa kanye nenhloko yomnyango umama uSifunda kanye noMagwala uDDG nabo bonke nje akaze ngibabona abantu abanokubambisana okuhle kangaka onomele sengisho nje esayidini lahulumeni uhulumeni bese ngiza ke ngibonga onomehlo ngoba lo mkhosi sibe nawo nje onomehlo bafika lapha na eNdlunkulu sebelethe okugcina ngoba onomehlo lezi ngane bahlala nazo le kuma district emakhaya kunjani bayikhulise bayihlole benze futhi imikhosi emincanyana imicimbi efana nomhlonyana imicimbi efana nememu ake sithathe lelithuba ke sinibingelele kuzo zonke indawo la kufinyelela khona umbukiso lo bhanya igama lami uThokozana Shakes Ngwakangena sibuyile sizo nivezela esinye isiqephu futhi ezasendlunkulu lapho sihlezi khona nomntwana waseyibindini umntwana Thulani ozoka sitshele ukuthi umkhosi womhlanga ebekade sikubona emashobeni uhambe kanjani sibonile inkumbi zabantu kanti kwakade kushiwo ukuthi hayi asazi nathi ukuthi kuyohamba kanjani kodwa siyobona sesifikile ngoba inxiwe elisha so kubalekile ukuthi uma ngabe kade kunomcimbi noma umkhosi omkhulu kangaka esizweni sakwaZulu sikwazi ukuthi sibuye sizobheka ukuthi kuphi lapho okunyatheleke khona unyatheleke ngendlela yini noma khona la kusadinga khona ukuthi siyothintitha khona angizukugeqa amagula ngoba ukhona wasebindini umntwana makhe asithathe lethuba sikubingelele indaba ezethu angikubingelele eMadlokovu ngibingelele sonke isizwe esikaphunga noMageba ngikhuleke esilweni sababandla ngithi sabayede ehlanga lomhlabathi indaba ezethu cha siyakhuleka Mageba bomdala sisho sithi idlula mithi yamakhosi siyazi ukuthi bekade sibuya emkhosini womhlanga kuleli isonto nje sibuya kulona ngabe uhambe kanjani umkhosi womhlanga indaba ezethu ngokwakho nje ukubuka cha Madlokovu umuntu akathathelele ithuba nje ukubonga indaba ezethu ngiyazi ukuthi yimi ebengikhuluma ngithi umkhosi usemashobeni indaba ezethu ngikhuluma lokho ngazi kahle ukuthi kuyisigaba esingakanani ukuthi lo mkhosi omkhulu kangaka osuhlale enyokeni iminyaka engaphezulu kwama40 bese kuthi nje esikhathini esingangenyanga noma inyanga ezimbili bese kuphuma igama lokuthi lo mkhosi uye emashobeni okay futhi ngaleso sikhathi wawuthi mawubheka lapha emashobeni ubona ngathi umuntu akukho akwenzayo okuhlakaniphile ngoba isigodlo sasemashobeni sasifika futhi nendawo engahlelekile kahle kuningi nje kwakubukeka kuzingqinamba kodwa ke igama lesilo mase liphumile sinenkolelo thina njengesizwe samaZulu ukuthi inkosi mayisihleze esihlalweni uyabona ngemhla ibulawa ifakwe esibayeni maphela kwakubulawa kuba umntwana kuyo yaphuma isiyinkosi so ke izinto ezishoyo noma sazi ukuthi ubani uzalwa ubani ubhuti kabani mhlambe umfowabo kabani noma ingane kabani siyibeke eceleni lezo zinto bese sithi kukhuluma izulu eliphezulu bese sizama ukuthi lezo zinto ezishiwo asiyilandele ngoba zinjalo ngakho ke igama elathi nje umkhosi usemashobeni kwafanele ukuthi silemukele ngoba linjalo bese siyabona ukuthi lifanele ukuba lisebenze kanjani uba libe liqiniso ngithanda ke Madlokovu ukubonga isilo samabandla qobo lwaso kodwa ngifuna ukubonga kakhulu umnyango wezemidlalo ubuciko namasiko ngoba kuthatha isibindi
nokwazi ukuthi uZulu yini ukuba uthatha amagama engonyama bese uwadlulisela kubantu osebenzisana nabo batshela ukuthi ingonyama isithe. Kwahamba kahle kakhulu ukuphendula nje umbuzo wakho Madlokovu. Nathi sasikhuluma nje kodwa sasingalindele ukuthi kungaba into enhle kangaka. Okokuqala ibala lapha na eMashobeni. Ubukhulu balo ngabona ukuthi liphindwe kathathu kune laseNyokeni. Impela ayasazi ibondawo enkulu kangaka. Indlela elali likhulu ngayo liyamangaza. Noma umuntu esebona ke ukufika kweintombi ngingaqinisekisa Madlokovu ukuthi intombi ezazi lapha eMashobeni akaze sibe khona kulokhu kusuka ngo1984 lokho waqala lo mkhosi. Sake sayibona ngesikhathi kwenziwa 30 years zazi ikhona intombi kodwa kulokhu zibe iningi kakhulu. Manje ngikusho lokho ngoba ngaphela enye into ofuna ukukhuluma ngeevidence bazothi abantu usho ngani. Umkhosi womhlanga uvamise ukuthi ukalwe ngokuthi umhlanga usukukhiwe ugcwalisa ama-truck. Ivamise amabethi bona ama-truck abe maningi kakhulu ayayibe u39 kodwa kulokhu ama-truck abe u49. Phezu kwama-truck awu49 kuney'ntombi ezilinganiselwa ku10,000 ezingawutholanga umhlanga. Engibuka ukuthi ke kuyofuneka ukuthi njengoba sizohlangana sihlele ukuthi senze i-postmortem ngomhlanga kuzokwenziwa njani kulesi simo esinjengaleso. Ngakho nje kafushane nje angifuni ukuya kude kakhulu. Ngifisa ukudlulisa amazwi okubonga kakhulukazi umnyango wamaciko wezemidlalo namasiko ubuciko namasiko ubaba uKhawula uGabisa kanye nenhloko yomnyango umama uSifunda kanye noMagwala uDDG nabo bonke nje akaze ngibabona abantu abanokubambisana okuhle kangaka. Onomehlo sengisho nje esayidini la uhulumeni bese ngiza ke ngibonga onomehlo ngoba lo mkhosi sibe nawo nje onomehlo bafika lapha na eNdlunkulu sebelethe okugcina ngoba onomehlo lezi ingane bahlala nazo le kuma district emakhaya kunjani bayikhulise bayihlole benze futhi imikhosi emincanyana imicimbi efana nomhlonyana imicimbi efana nememulo ngoba zonke lezi zinto ilapha bayikhulisa khona lezingane bayifundisa impilo bese beyafika ke eNyokeni sebezoyiletha phambi kukangangezwe lakhe bezothi nazi intombi. Angifuni ukugxila kakhulu emsebenzini yonomehlo ngokuhlola izingane Madlokovu. Ngelilanga sohlala phansi sibuka ukuthi yimuphi lo msebenzi wenziwa wonomehlo abazali beingane abangakwazi ukwenza kodwa bona bakhona ukwenza ukuze sibe nesizwe esiphilayo noma ke sizwa ama cases rape nama cases okubulawa kweingane kodwa umsebenzi wonomehlo mkhulu ngoba akungangezinga ekufanele ukuthi ngabe lenzeka ngalo ngoba igebengu iningi. Mhlawumbe ukubuya nje lo mkhosi waseMashobeni obukhona njengoba sisuka kule weekend mhlawumbe kusuka nje kusuke ngwavini we umkhosi oqala omkhulu kangaka ingonyama ewenza isisendaweni yawo isiseMashobeni emzini wayo esigodlweni sayo lapho nayo ingonyama enemphahlo yayo khona lapho ingonyama ekwazi ukuthi ilegacy yayo njengengonyama iyongena emlandweni khona. Oqala umlando oqala oweintombi ezifike ngobuningi zazoletha umhlanga esigodlweni eMashobeni ngokuqala after 40 years enkosini entsha kumlando lokho omkhulu. Okwesibili sengibongela uhulumeni
kukhona nezinhlangano ezinye, inhlangano enjengo MTN, inhlangano enjengo Vodacom, engeke ngibale kakhulu ama NGO, inhlangano ezibe ne contribution ilekelela kuhulumeni kanye nabantu akwathi uhulumeni amandla akhe elinganisiwe ukuthi angathatha izingane ezingaka, kodwa omasipala abangagcina nje ukuprovide transport kodwa ba provide namatende ukuthi le zingane zilale khona nokudla, namakhosi akhipha amabhasi akhipha nokudla nasey'ndaweni ezingaphandle iy'nhlangano zamatekisi njengo-Faraday Taxi Association namanye amatekisi nje nezinye iy'nhlangano zamatekisi ezayinikela ukuthi cha asihambise iy'ngane zesilo, ney'nhlangano ey'fana no-CRL Commission ezakwazi ukuthi zinikele ukuthi iy'ngane zibe la. Sibonga nje bonke nengeke ngikwazi ukubabala la, ngithi nje siyababonga. Umkhosi womhlanga ubukeka uhlanganisa isizwe sonke ngoba uma uzobuka amantombazana abekade ekhona nje amachurch abegcwele lapha, bekhona amachurch aqhamuka ko-Orange Free State, kukhona amachurch athi aqhamuka ko-Eastern Cape. Besazi ukuthi showcase iJohannesburg ihleze ikhona, kodwa mangabe usuzwa izingane masesezilapha zithi zimele i-Orange Free State, zimele i-Eastern Cape, you then ask yourself ukuthi Makeba kusho ukuthi umhlaba wonke uyogcina ufuna ukuza la, bese uyibuza ke ngabantu abathi umkhosi womhlanga uhlukumeza izingane. Madlovu soyixoxa sinethuba ukuthi nje namhlanje na ngizele ukuzobonga indaba ezile ngoba lo mkhosi womhlanga mhlawumbe abantu abawunakanga, mhlawumbe nengonyama ayizange inake. Lo mkhosi singawubiza nje ngesingisi sithi it was a do or die, ngoba ukungaphumeleli kwalo mkhosi bekungasho ukufa kobukhosi obukhona, bekungasho ukusizakala kwabantu abaphikisana nesihlalo, kodwa ukuphumelela kwalo mkhosi kusho impilo yobukhosi, kusho ukuvuka kwesihlalo, kusho ukuthi nalabo ababona sengazuthi akuhambi kahle esihlalweni abasale sebephosa ithawula babone ukuthi abazobusekela ubukhosi. Ngifisa ke sengibongile bonke abantu Madlovu, bese ngithi njengoba lo mkhosi ube impumelelo kangaka ebingalindelekile, zikhona izitha zobukhosi, zikhona izitha zikaZulu, zikhona izitha ezipersonal futhi eziqondene nje nesilumi isuzulukazi olithini ngqo okuzinalitho okubuhlungu kuzo ukuthi lo mkhosi ube impumelelo. Lezi zitha zingenza noma yini ukushintsha ifocus nokudunga isizwe, sikhohlwe ukuthi siphuma endaweni enhle kangakanani, bese ifaka imoya ikakhulukazi la ku social media. Madlovu, khona abantu abanokuhlanu obuyisimangaliso abacwaninga social media babona ukuthi hayi lo unabalandeli abangaka ku social media, mhlambe singazama simnika imali engaka ukuze destroy. Ngakho ke kuzokwenzeka mhlambe sekwenzekile kube khona abantu abazothenga abanye abantu abazolwa nobukhosi ba destroy indlunkulu, ba destroy ingonyama, ba destroy isizwe. Yizithake lezo zobukhosi eziphatheke kabi ngale mpumelelo esiphuma kuyo. Kodwa ke enhlizweni yami ngithi wo kulabo abantu abavuma ukuthengwa, kulabo abantu abavuna ukuthengwa, ngoba noma ungaba nodumo olungakanani, noma ungaba nama millions ku social media, kodwa mangazi ukuthatha lokho njengesibusiso sakwenu sokuphakamisa,
bese uhamba uthengwa bese uqamba amanga ku social media bese ugxeka isilo bese ngamanga bese ukukhuluma iphutha enhlizweni yakho wazi kahle ukuthi amanga ngoba uthengiwe. Ngithi ke kubi lokho akubi nje kuwe kuphela wena mqambi manga uhamba ukukhuluma ngengonyama kuma social media inhliziyo yakho ibiyazi kahle ukuthi uqamba amanga. Kubi kuwe njengengane eqamba amanga kodwa kubi kubazali bakho abakubukelayo uganga bangakukhuzi ukuthi ubulala ubukhosi. Kusho ukuthi kwabona laba bazali bangamambuka obukhosi bukaZulu. Ngenzela ukuthi isizwe singadideki bese sibuka ama social media sibuka abantu abacabanga ukuthi bakhulu bengazi ukuthi lebo bukhulu babuthola ngomusa wesizwe samaZulu ngoba isizwe samaZulu yiso siphakamisayo. Futhi mase siqonda ukwehlisa isizwe samaZulu uyokwehla ngeminute ubonala ungaselutho ngoba udelela inkosi yaso. Ngisho ukuthi ke ngenzela nje uxwayisa isizwe ukuthi xwayani abantu abazozama ukubulala bacishe lento esemqondweni ethenhle bazama ukuthi manje siluze focus esizweni bese sinaka izinto ezimbi ezenzelwa kuma social media abantu abasuke besebenza ngokuthenga ngoba ngiyakholwa mina ukuthi imali lenenza ukuthi umuntu azasuke nje impela ayidele azovela escreenini azokhuluma into ayazi kahle na ukuthi ngamanga yikho ngoba nje ephethwe ukuthi uphethwe imali le abamthenge ngayo yilokho nje kodwa ke engifuna ukukho ngithi sizwa sifocus siyahamba njengamaZulu siyaphakama njengamaZulu izizwe zonke zeAfrika ibuka amaZulu yonke into okuthiwa amaZulu iwona phezulu abantu babheke emzansi ukuthi inkosi yamaZulu lesizwe samaZulu senza njani abantu balandele ngithi asisiholi isizwe singamaZulu singanaki amambuka aphakathi kwethu azama ukusidestroya kunjalo makhelwane ngoba yabona njengoba usakhuluma nje ngento enhle kangaka eyenzekile emashobeni ebekwe yokuqala abantu ufune ngabe bakhuza into enhle eyenzekile kodwa ufica abantu ku social media nje ubaxwayisa nje ukuthi abantu bayathenga ufica umuntu ekhuluma ngokuthi hayi kwathiwa amashawa khona kodwa manje sibone ingane zigeze emfuleni uya njengamanje zobusho nje ukuthi izingane ezingango 10,000 ezingakwazanga ukuthola umhlanga obukade uhleliwe vele kuyacaca ukuthi isibalo bese singaphezulu futhi ukugeza emfuleni kwamantombazane angikuboni mina kuyinto esekungaze kuthiwe impela sesingamapheko wendlu sibabaza ukuthi kwathiwa kunamashawa. Yizo nje izinto zokuthi abantu vele mageba ngeke baye ngandawonye ubuhle nje bukaZulu yiko ukuthi abantu bahleze bebunamathisela ngazo zonke izinto. Ukhulume kahle mageba wakhuluma ukuthi ingonyama njengoba ikade mhlambi inganakile sike sayibona thina ukuthi ingonyama ngempela umuntu wemoya naye ngoba ngathi before uzongena umkhosi omhlanga khona la yavela khona kancane uyibona ukuthi ifaka amabhayi okubonayo ukuthi asazi noma ilabi iphahla khona iphahlela wona umkhosi omhlanga ngoba ingonyama iyashintsha mageba. No mhlawumbe ke umuntu angadlula nakulokho indaba ezithi ukusiza abantu bemedia be-social media ngoba abanye abaqondi bese kuba khona abanye abakhuluma izinkulumo ezibhedayo indaba ezithi angisho nje lokho ukuthi ingonyama ke yaba seSwazini indaba ezithi yaba seSwatini kodwa kukhona lapho ingonyama ekwathi ma kukhona isimo esifikelayo engeke ngichaze indaba ezithi sayibona ingonyama angisho lokho ngoba kwabonakala kumabona kude sayibona ingonyama igiya indaba ezithi ngesikhathi ingonyama igiya yanyathela kabi yabhinyeka lapha eqakaleni indaba ezithi
So ke manje ngesikhathi ingonyama kulomkhosi womhlanga iyehle emotweni ihamba inalokhu ukuqhuga kweqakala angifune ke ukuthi bathina abantu kodwa lokho ukuqhuga kwengonyama abantu bakubeka ngolunye uhlobo bakinterpreter ngithi abayeke abantu ukuthi bangabuzi kithi esihlezi nengonyama nesondele ukuthi okwakwenza ukuthi ingonyama ihambe ngale yandlela kwakuyini bese bebona bese beinterpreter bese beconclude izinto ezingekho ngithi angikubeke lokho kodwa ke futhi mhlamba angivale ngalokho kwakade ukhuluma ngakho ukuthi umnyango wawukhipha amabhasi namatekisi nokudla namatende okwakungangabantu abawu 24,000 kodwa isibalo seyintombi ezafika zazingaphindiwe kabili zayiphindwe kathathu futhi ayikho indlela yokuvimba intombi uma zize enkosini yazo ibudget kahulumeni yayingange no 24,000 ngakho ke uma kukhona abantu ababona sengathi kunezinto ezingabange zisenzeka ngokulindeleka abaza abantu ukuthi kwase kungaphezulu kwebudget esasinayo sibabonga umasipala sibabonga bonke abanye abakwazi ukuthi belekelele ngoba isimo sase singaphezulu kwamandla ungeke ubavimba abantu ukuthi beze ebukhosini ngakho ke laba abantu abama distractors ababuka ngeso elibheke eceleni abaye ukugxeka noma yini abayibonayo bese becabanga ukuthi kwakufanele ukuthi zonke izinto zihambe ngohlelo nawe nje emzini wakho uma umema abantu abawu100 bese kufika abantu abawu500 akwazi ukuthi sekufuneka uthwale icala lokuthi akwazanga ukulungisela abantu abawu500 ngoba indlu yakho nakho konke okulungisile bebe100 abantu ubabekile ungeke ubavimbe futhi ngeke ubaxoshwe futhi abantu kangakanani abantu beze enkosini yabo ilokho nje ngithanda ukubonga Madlokovu wonke umuntu kodwa ngifuna ukuthi asifocus ke manje emkhosini weLembe umhla ka24 ngolwesithathu sizobe sisemkhosini weLembe ngoba inyanga lena yamasiko inyanga ezokwenza ukuthi sonke sibe busy ingonyama futhi ixake kakhulu ngoba kufanele ukuthi ifocus yethu manje bheke emkhosini weLembe umkhosi omkhulu kakhulu esengizwe ngandlebenge nje ukuthi uShembe uzoba ingxenye noma nje ngikhuluma singakafiki ke sizohamba siyonyazini ngoba isithumile ingonyama ukuthi asambe siyobika ebandleni lapho naye ekholwa khona ukuthi ifisa ukuthi uShembe abe khona yilokho nje ngithi asifocus manje kumkhosi weLembe isizwe samaZulu siyaphambili abantu abanengqondo negative asibashiyeke emuva ayindaba ezetha uthinta indaba enkulu mawuthinta umkhosi weLembe ngoba siyazi ukuthi lapho usuthinta khona ingubo kaZulu ila usuthinta khona ibutho lengonyama siyazi ukuthi njengamanje onke amakhosi azobe senyakazisa amabutho awo siyawazi amakhosi aphethe amabutho angasukumi phansi ukuthi mase kuke kwathiwa qhamuka ibutho lasendaweni ethile qhamuka ibutho lasendaweni angene nje eshiyana amabutho indaba ezethu so okwakho nje sekungaba ukuthi njengoba usukamile nje ukuthi hayi ingonyama esisibizile ke manje emkhosini weLembe hayi kusho ukuthi seziyawathintitha amahawu namabheshi insizwe kunjalo nalapho futhi angichaze nje ukuthi uhulumeni usebenza ngebudget indaba ezethu siyafisa ukuthi wonke umuntu ingathi angiba khona emkhosini kodwa uhulumeni mayithe idistrict ethile ngikhipha ibhasi lapha ngikhipha amabhasi amabili lapha ngikhipha amabhasi amathathu ingoba uhulumeni ubuka ubukhulu bedistrict bese ebona ukuthi angenze njani ngokwebudget esinayo bangaphatheki abantu bese kube ngathi uhulumeni abengaba nemali ababize bonke abantu ayikho imali enjalo nasekhaya awubi nayo imali ukuthi wenze yonke into ukhona uyayithi lokho awuphumeleli ukwenza ngenxa yesimo ngakho ngiyathanda ukukhuluma impela ukuthi
leyo transport ekhishwe uhulumeni ingangamandla akhe. Liyokhala ke ikhanda ndaba ezitha le emkhosini weLembe. Thini into ethinta ukuthi insizwa amaze sizwana amandla lapha emkangeleni. Ungakhumbula eqaleni uMdlokombane wayebuye ngazathi wathi ayini thu manje umkangela. Ngoba liyakhala ikhanda Makeba. Madlovu awukwazi uzovunyela umkangela. Abayazenzela nje abantu. Thina siwe silaphana siyo buthana senza umgubho weLembe elungumbumbu wesizwe. Lawo mabutho ukuthi kukhulunywa lapha wona bese phuma esebizana uDede eyokwenza ukulwa ukudlala lo mdlalo womkangela. Asifisi ukuthi benjalo. Asifisi ukuthi benjalo ngoba usuyayoza abantu besongelana nje impela ukuthi hayi siyotholana emkhosini weLembe. Akusiyo umkhosi wempi, imkhosi wokuthula. Ngakho siyavimba nje ukuthi impela abantu awungabikho umkangela. Ngoba ngisho emshadweni la kusuke kushoda abantu basuke bengafisa abantu ukuthi kube nomkangela. Into nje umkangela ezenzelwa abantu nje. Abeka abantu abafisa ukuthi beye emcimbini babuye sebopha amakhanda. Siyacela nje ukuthi abantu bomkangela abalalela amakhosi, abalalela abadidiyeli, abalalela induna ngoba zihlale zikhuza lento ukuthi cha akangabikho umuntu ofisa ukuba umkangela. Abantu abayolalela ukuthi imbubi ithini. Makeba asithathe leli thuba sibonge kakhulu ngesikhathi sakho nina bedlula imithi yamakhosi emashobeni. Sithi nje siyathokoza enhla nasenzansi nabaphuma noMakeba ukuthi nihlale nathi ngesiqephu asiphinde sibonane futhi ngokuzayo. Ndaba sithi siyathokoza kakhulu isikhathi sakho. Ngithokoza kakhulu. Kodwa ngifuna ukugcina nje ngaleli note elihle kakhulu. Namhlanje nje bakusuku lwangolwesine nje uNdlunkulu wakwalungizulu uNdlunkulu uGatsheni ulapha eUKZN uyothola iziqu. Sibonileke iNgonyama yamaZulu iyomsekela. Ngathi mangibika eNgonyameni uthi uNdlunkulu uyothwala iziqu eUniversity yathi iNgonyama ayi ngiyomeseka uNdlunkulu ngoba impela noMdlokombane bezokwenza lokho. Siyajabula ukuthi isile sibusayo siyabazi onina siyabesekela ngoba phela uma ekhaya ubaba engasekho indodana iyona ephenduka ubaba, iyona ephenduka iphile ukuthi onina bangabi nalo ukuthi umnikazi wekhaya kasekho. Sithi nje siyabonga silo samabandla, siyabonga ukuthi usekele uNdlunkulu waLinduzulu. Siyafisa ukuthi bonke uNdlunkulu bazi ukuthi mawukhona wena bafudumele njengoba uyindodana yabo ubebe unina wakho kanye nazo zonke izingane zenkosi zakwenu. Siyazi ukuthi inkosi ayinadadewabo ayinamfowabo kodwa siyathemba ukuthi nabo abafowenu nodadewenu uSilo bathola ingubo koNdlunkulu. Yathokoza. Siyathokoza kakhulu.